Ngai thatu hai in reng in chibai. Thajing ni thum thotan ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan chanchin langsar zul hai. Churachandpur district ka rengthei metric tons nui khatle a chenve riralal theiding. India Home Minister Pu Amit Shah COVID shipui kai. Uttar Pradesh Technical Education Minister Kamal Rani Varun COVID-19 lein molalim. Susan Singh Rajput Thina Suizui tu dingin Patna City Central SP Vinay Tiwari. Tu hin chanchin kim changlemin. COVID shipui leya sarkarin lockdown na pung lein. Churachandpur district sunga rengthei metric tons nui khat le chenve vel zet zor lawin ari ralal theiding ni in ei thulak na chunashil. Manipur state sunga Churachandpur district hi kumtina rengthei Thar suk ron tak an nilaka. Churachandpur district sunga hin rengthei bill neya fakmo pineapple farmers mi sang khat bor an umani. Thajing hi rengthei sikhun ani lai tak ania. Churachandpura rengthei tamna abikin khausa bungbi la rengthei hai kezi khat achan vele kezi ni pum hai cheng som thum le som ngain kara zor theyan ni tlangpui amiruk chu sarkarin lockdown na pung lein bazar hai kharwong an nia rengthei bil nei tu hai hin an rengthei hai an zor thei no ani hinga sarkarin lockdown lip lawa asun zom pechun Churachandpur district sunga rengthei metric tons nui khat le chen ve bor cheng nui tam tak man zor lawin ariralal theiding ania chulein sarkar thunei tu hain rengthei thloma nei hai ma khungaya rengthei an zor theidan ding lampui simpek dingin an ngen Manipura kumkhat sunga rengthei Thar suk ron tak Churachandpur district Bisenpur district in Andota apathumna chu Chandel district anni Churachandpur district ka rengthei hai hi Markholin kacharle a sevela rengthei hai tlukno deu sin khom apum lin hun tok le thlumin hnik tak an nive Purul khum lin bushil Indian Administrative Service chu limta thamur ni som ni pakhat sang ni som ni khan sarkar dan angin asin thona a in thok thang alo suta Purul khum lin bushil hi kum sangkhat zaku somrit pali khan IAS atlinga Tamil Nadu cadre muin athok sung hin sinpoi mo tak tak hing Secretary, Government of India, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Secretary, Government of India, Government of India Ministry of Home Affairs, Interstate Council Secretariat, Joint Secretary and Protector General of Immigrants, Ministry of Indian Overseas Affairs, Government of India High Alochel. Secretary, Government of India, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development Sin Achellaya Athang hi Alosuta ani. Purul khumlin bushil hi famta upa shilthang hut bushil naw palilaya apanina ania St. Stephen's College, Delhi University BA azawa chun MA History, Delhi University azawno kani Purul khumlin bushil IAS in asin thona thadaka thang asuhi Hmar Chanchinthar chun alom puihle Tamay Subdivision Mi Pani Regional Institute of Medical Science Imphal in Enkola fe hai chu COVID shipuyan kai ti musu kanni Imphal rimsa anin Enkola hin COVID shipuyan kai le kai no enfian nia amiruk chu an result suk ma in Tamay Tamenglong district ting an lo kir nok mana Tamay khomi mitam tak le an lowin pol tlang man lein Tamay Subdivisional Headquarters chu Pu Armstrong pame IASDC Tamenglong District chun Containment Zone in Apung. Assam State Disaster Management Authority in Thajing ni sang ni som ni nia orderan su chun. COVID leya Thajing ni nia in thoka ni som palisunga in ke thuidan ding guideline chu zani khan ansu. He order hin Thajing ni zanting dar saria in thok ni som pali zanting dar sari chen hu pati. Dorle bazar hai chu in rin ni le pathin ni kharla ni zingata Hotel, restaurant, Central State Sarkar Office hai chu social distancing thataka zuin hongning anti. Khingtinga chu mipui pungkhom na mun hing cinema hall, assembly hall ti hai hi hongphal alaninoa. Social, political, sports in suklimna inchuk na le pathin big na mun hai khom kharla ni zingati. Zandaruk le zingdaruk in kar in lon khap ania. Inrin ni le pathin ni hai chun tu khom sukdok le in lon phal anino
district le district in fe pona khom thotan ni le thole ni chawa phal ani bok ti in Kumar Sanjay Krishna Chief Secretary Assam Sarkar le Assam State Disaster Management Authority thusuk chunashil Sakordai Quarantine Center a COVID shipui kai pakhat musu kani lein Sakordai khosunga lockdown thlajing ni hni sang ni som hnia in thoka thlajing ni som sang ni som ni chen pung ani thu Sakordai Village Task Force thusuk chunashil lockdown sung hin khodang mi tu khom khosunga lut khap ania Sarkar office hai po khom khar ni ngati chun in lir thei motor Sakordai tlan tlangding hai ti chawno chu tlan phal ni no ni hai ti in thusuk chunashil Sakordai a corona shipui kai an mu thar hi apasal sin thona le in zoma kangreng wangai subdivision a Sakordai khosuk reng an in puya naw nei dinga fe ni in Aizol Durdarsan Kendriya chunapung shipui hi kholaya in thoka alak amti hi shit an takta le a hile in zom hin wangaya khu kangreng le patpui mun hai chu zani sun la la khan lockdown an pung ve ngal Manipur COVID-19 ngirmun zani zandar sari chena positive musuk tapo sangni zarit somthum pakhat active case sangkhat le somrit pasare damfela in thlasuk tapo sangkhat zasari somthum pasare recovery rate 61.07% India Home Minister Pu Amit Shah chun COVID shipui akai thu a Twitter handle fe thlengin zani chonungdar li minute somli pathum khanapung Pu Amit Shah hin COVID shipui kai hai dan nia anshil sikserle pangin hoino hai ahung nei chana a dana in thokin COVID shipui kai in ringhlana anei lein an enfi ngala an ringla angshimin Pu Amit Shah hin COVID shipui hi alo kai ta ani Pu Amit Shah hin ashisel na athat thu ashila amiruk chu Dr. Hai Thuron angin hospitala in enkoldinga alut ta thu ashil Pusa hin tu lai naya alowin thlopui hai po in khumshan ngala COVID shipuyan kai le kai no in enfel ngal dingin ngen na asim Kamal Rani Varun Uttar Pradesh Technical Education Minister chu COVID-19 lein mula lo limta Kamal Rani Varun hi coronavirus leya Uttar Pradesh Minister thimasa takani ama hi kum somruk pani mi ni in zunthum le nan na chidang dang tlak bok comorbidities thisenin sang nei ani thu hospital la senior doctor chunashil thamorni som paret khan coronavirus anvoiti shi chu kania Syama Prasad Mukherjee Hospital Lucknow silu tani anatna an rigzul deu hnungin Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences a sonani Prime Minister Narendra Modi chun Kamal Rani hi wantlangta dinga mi in petak ani ba ka UP State a BJP Party sukshat na dinga mo phurna poimo takchel tu ani ti in atur pui thu ashil Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in sunpui na thu hingang hinazik Kamal Rani Varun hi pathin ni jingdar ku chanve khan aborala thuitu thale tonri tam tak nei ani amo phurna hai shim thata ka hlentu khotlang le wantlang ta dinga in pek na in sang tak nei mi minhui nung le re thei hai dom sang na dinga thei top su tu ani ti na shil thadawni som pali sang ni som hnia mani in that anga thi Sushant Singh Rajput thina suizui tu dingin Patna Police Haichon Special Investigation Team SIT team member pali na alukhai tu tak dingin Patna City SP Vinay Tiwari rotani hi sin poimo tak phursuk na ding hin SIT Haichon Mumbai an lotlungta Sushant Singh Rajput apa KK Singh en thamor ni som ni panga khan Patna Police High Koma Sushant Singh ngai jongnu Ria Chakraborty in indigno taka Sushant Singh asum Bible si som panga suk chingpen le asung le ku hai shelder lawa lungril ting boina aneitia in enkolna alo tholeya thubui hi sim khumani Vinay Tiwari hi 2015 batch IPS officer ania theina in sang tak nei ni in sang ni sompaku khan Patna City Central SP aloni ole khang hai pau kha tu ta tuma chanchin tharei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro